Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin. Ya keren hi hang ni barako. Kata kalong ka karkom im jong giri undai. Langit ndagi beriu kelia bek kata ka kum ka juk ka bamta kan kanduk kini kau jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu. Ka FKGGP kalabo jingkili ka Sorkar. Babale ka ay Jaka ya ubajala ban Shna Petrol pump Hynrei Tang hakador shiting ka 6 square feet. Uba kitbor lang nong plang Vice President FKGGP Sengkme. Ulaong bagajinya soy ka Sorkar lingba katanat Urban Affairs berumni ubajala. Kalong kembay ay bet yung ni ubriyo yak tiga Jaka. Namar kador kalong tang shiting ka 6 square feet shisnam. Kabamut bauni ubajala unsiyo tang katlay hajar shispa prapwe tingka shisnam. Namar ka Jaka kadai katlay hajar shispa prapwe square feet. Nalor kata katanat Urban Affairs ka aji menjuru ban ailat yung ni ubajala ban Shnai ki restaurant ki shopping complex ki Jaka Sait kali ka dhaba ban kiwe. Shosho ulaong baka di kajinya soy laong bauni ubajala undong utray pura jong tiga Jaka. Bat ula aru ban ai pateng ya kani ka Jaka hadian habut. Kumta uba kitbor lang ulaong baka ni ka pausyay baki opisar katanat Urban Affairs kile business bat uni ubajala. Mangimat I do sikini ki Petrol pump mana kane kadai ka lease agreement ka bang design bagi hat sila kapse ko premium kat kum ka rate bagi fix na po jong ka revenue department kane ka annual rental fees they have to pay manla ka sdam company bakalan still kadang dan bak government ladang ladi do ngi kimdan kam su ban sim ya government Nai company baka ka ownership kadang still lies but ka government no kadau kini gidi tang leaseholder ni khniat ko mesti torop ma ho ni sutu eta kali agreement rebel ya kani ka point ka number blinkong te long permanent ne heritable and transferable right te de kadi kani mingi persya fi la fi tho be bata lease kadai be lease ka tas nam ngi renew okay fine renang ni kani kala long peniap kai sebut la sa du ya segi bentai ki bor beselor jongkaan bila tho ang ni bola long permanent duya uni saka taka yen kasiri tu job ni mono buduk nong ke Sorkar buduk nong ke Sorkar mono buduk nong kipat ba kini ki agreement hang ne pro kidan ngan sa ai kopi si press pro bengin yo i jing sisa bahado kat no bak Sorkar om desu tama ka dido i Jaka spok border area sika kaput rewat kapsor la dido ngino maila de kum kata ba kanang ya janang ni skamat idon ne ko isla ba bangin pensai ba paro eke ikadau bangi persa mo ngingim persa development yo don gi persu bakala ngim persa ya eke palong sabar jo kelintia nadu ka laitrik wagos arjar arkulai the very first day ka bangi tep ba kandon ke inspection hangni ban alot di petrol pump na kaliang jongi ngeladap tho su veterinary minister ban ngitep ba ka di Jaka jo veterinary ni tho su minister jongka veterinary kalong bangin persa kalong ba balai bahapan ai Jaka kerpang ya ubreu nabar hapo ka Jaka jongi mi kede ke 6 schedule area ka bangin melak ban laj ya ban sutu ka beningkong rekstan ni kata bat mentangi sutu ba kat kum balong boros kata kum kalan competition act mo kala keren sai balada dan kami kanu Jaka ka Sorkar ka dan kami kanu Jaka kasih ka compensation bat kasyong auto ubreu wat Jaka seno larau de usa apo operslong ula ka Sorkar klasi competition utiet chawes kasih utiet chagaruhel utiet sudo ka Sorkar kam dan jiktu kala kata hadian kata ka basusi kalong ba kini kita ki persang banyalam bakala ya kasur jumpa ba namar balai hadian mingla persa kala dong inspection bat hadian kat kum mengipet naduk menek ya keren ya kata court order keren ya court order rai ngini umka banyak ilat nak court bat ngin buram hiru ndai ka court order habaka pasi ka judgment haka santrik benai ba arjar pusau
Kalau dismiss na ni ia ka case, but hang ni kalong ba is granted to the petitioner to hand over the vacant position to the defense authority. Kamu tu hapan penpai no Jaka support defense. Kamu lesi ta kalis kalakut na ngimtip ngimtuklar kata. Lada dai baka diga Jaka jong Sorkar ka kut kala di bengkersai. Bahwa hapan penpai tu Jaka support ka government of Meghalaya. Kadi kata ka stan ka jongi ki panadu ni kong. But hadian kini ki barkhoj kat kum kini court order markam ka court order ka kham tho. Ba un hapan ai kata ka Jaka sa ka Sorkar kan ai Jaka ku muipat. Bat ke ka bangilingo na kalian jongi. Hadian bengi ya ka agreement ka balasoi daka Urban Affairs Department. Kani ka agreement ka balasoi daka Sorkar Meghalaya ka Urban Affairs Department lalong ma ai ba yune ubreo. Ya kani ka Jaka. Ka perthai ka juk yu mata banyo Jaka sitingka si square feet si snam. Ka Jaka hang tai lesi kala benut tang arjar ni arjar duna. Hang ni ki ai dok khatlai hajar si spa parpoi square feet ha ka dor sitingka si square feet si snam. Ka bomot uni usio tang khatlai hajar si spa parpoi tingka si snam. Plus kapalingo akani ka MOU kabaya sign ko Urban Affairs but uni imat kilari bisa penbi daga boboram ki officer ki badan hangni nai so nomor hangni la tho now thereafter a permanent, a heritable and a transferable right of the use of the occupancy of the said land is hereby granted through leases. Kamu muat kani ka Jaka kalong permanent you kan la tho sai te hangni kalong permanent ula ban transfer bat ula ban her poteng. Pi kini ke ba ngi sungtu sai ba kita ki bor Sorkar le si kim khin snap ki pardo ki prasnam ki jongi bat ka ba kalong umba kalau penbiet hang ni kalong ba nadu meneng ya kan Petrol pom issue denum dai ya kan me ta setem of Petrol pom Hynrei kat kum ka agreement dai tang bal ailat ban set up ka Petrol pom hang ni kani ka agreement joka Urban Affairs ha ka point ka nomor khatlai la tho sai ba ula ban bu si restoran ka shopping complex Karwash, Kadhaba, but QA. But it's purely business. Hapdeng jung uni ubri unabar, but ki officer jongka Urban Affairs Department. Den nak tak tahu ngi persya. Hi kumnu ulong try du ni. But kapangalingo kolong ba hakapoy nomor hat nyo. Ki mention ni kata Land Acquisition Act na hat kanai spa prapu sa. Ngalingo beti ki officer le si kim pulekot. Kim tip ba kata Land Acquisition Act ladapan amen hu arjar khatlai. Katkum ka amendment juga Land Acquisition Act kala keren sai ha u arjar khatlai. Kalong ba provided also that no land shall be transferred by way of acquisition in the Shilil area. Mut kala keren sai ni bangin nomla ban transfer ya ka Jaka. Syaki wei pat ki bamdai ki pardo prasnam ki bamdai trai muluk. Pingi ko apan sai geng kita ka Urban Affairs. Haduk matangim tuklar kata ka flyover. Ngim tuklar kata ka wei ki kam ka bini ka roi ka par. Kalong ba ka peningkong, kalong la IT ba ki tho kan kali slai post nam. Rei ladap tho sai de. Ba ka de ka permanent ka jungu. Menum dan su menu balapan kendang. Pi la ailat yu sebenarnya ski wei ki business. Ka bomot hang ni ka purpose ka la fail. Mah kapaar kalong balay ngi smokya kalong ba hapo opar slong jongi ngai ki ran ba snong ki kubur ba nga ki bobun hang ne ki nong song snong ko opar slong ki di nong rep ki nong ri jingri ngi don kam me kani Jaka lara ka Sorkar ka sokya hado kata ta pan ai banle kata ki set up ti dah ba ki beli gambu ka wi fit meal plan nang ne bagi nong rep ki ni jing mutoy ki wandi ki marep ki jongki bat ka ju kupur ki nong ri jingri ru ki ni jing mutoy kan mah haja kam le thiet kita ki jingbam sniang jingbam mesi nadu no po gua tiap thiet no po yodo hadu mata ka Sorkar kam pat don fit meal plan hapo ka jelal jong telara ka don ka Jaka hang ni po government land kan set up dikini kan panora ya kata ka roi ka paran ya ta development ye ki pardo ik persnam jongi rim ta set up Petrol pom set up daba mut ki jongi ki sulong tang dong bela ya ban ker saya kata bat nya ban yang seisien balai si tingka si square feet si snam ka Sorkar ka iwai para aiwai ki babun kena samlang ni kam khatlai hajar dong la mesti ni Jaka sip nai pi long ya ban sultu e kata ka point ba horket hordan ni no mailat ba ka Sorkar kan thom na ka bor ani ban le da kan unu mentangi mi tangat ni ngin sami di hajar ngut berpo hajar ngut lana kini ki Petrol pom ki sang mania cekmat nang ni den em long kat balong jakat baja Siap senang. ni mailat Siap senang. Senang. long we no ar uni Jaka ha kan ka Jaka ka jongi yang naduk pasang
bat nginia rengkat ru nomor boleh ke supply kata kasenjuk kirang bak senong kalapan ni kini Jaka nomor boleh kesenjuk kirang bak senong ngiburam ikirang bak senong kidon kam man sedop ke office kipan Jaka ke Sorkar kamai pemak sup nai Jaka ngipan nak senjuk kirang bak senong yang man sedop ya ka fire service center ni fire service office nomor bun sian man perlu yang sini iki klau ki babun ni up mana kani don ke jingja po mukulot tang up ya ka fire brigade sport lagi entah yang perlu lut ngidon kam fire service Hynrei ke Sorkar kale menti kale matla ek teng jing dawa ke bosong hok jing senjuk kirang bat longkat bolong jakat baca ngin si pai ke galanti begini beniat nang ni semat ti tangkatai ke pesko ti menjura mata Bersiap serang! Bersiap serang!